Mangido kami Tuhan selalu raja ni hula-hula nami. Asa pertulungan menjadi mengalu-aluhan alu-aluhan menjadi Tuhan mata nama Tuhan di mata. Ala na imana do saluhuna. Nama nopa hita narong di portidion. Aduh luar damang mata nama Tuhan di mata. Jadi Gabi berjalan horas, alang nungga dia luluhon damang tutu, ada luluhon damang manguseng, tusahalan yang punami, lima opu tapung abolol, asak dia martinagi marbinege makorasi sahalan ida puji itu kami, ada luluhon manjo tusahalan ini, tapung nami. Jadi Gabi bacalah horas dia mau pada nami, ala nungga dia luluhon damang tutu sahalan yang punami. Mangido kami Tuhamu panggul pergosi ala di partikeron ma'alaf sam kami tu raja ni dong sahudan nami raja ni hula-hula nami raja ni dong sahudan nami amat na raja na liyak na lulu di partikeron mangido sangap kami asa lulu unda mamajo tu amat na liyak na lulu. jadi Gabi majalah horas kalau nung masih kok tutu alu-aluta tuamat tanamat tua debata jadi di praktikian ope hatari na tutua na bandokon asa siatur menatong mula-mula siatur mula topa di praktikian orang empat denami sabanga di hami gondang mula-mula las padong ma tu gondang sobat. Gabi majalah horas ala nungga di benda mengundang sobai besok kami pungu poparan de punami tapuk nabolon asa mangido kami tu amat tanamat tua de bata asa lihat panggabian lihat perhorasa benda mengundang lihat di jadi dapat dulu.
masalah teh. Nanomor rohani halangin nangon Marsita Lasar. Boy do pangidot nami. Boy emang puro bahasa nang boy. Jadi, di nomor sobat. Apa contoh itu? Alay di mana laguna? Alay. Di biar maragor pagosin namin. Asay buka hamil tulong namin iso. Jumulo hamil tama marsoba dapat tanah marature bata. Suang-suang oni situ na torok na dong dipugo nila manon. Asa benda bang madihami godang sopa-sopay. Sopay, ope, asal pangido hari matutu godang nami. Iba godang alay do tu sida makan apa? Iyo, tasi ordas ni mo ma. Ordas. Jadi asal kami tu doktor setiap buru. Ala lomo do rohani de nangon na julu. Holani do tortor na balik lomo rohani de nangon. Benda bang manihami godang kita kasih. May kamu be Panginoon namin. So kung nito, binatutuwa matutuwa namin.
Tinahin na baltiyo, pinaymay ito pa muhata. Serta bimajo alang baru. Pasak pada Tuhan musim. Gabi matutulog oras na rin. Ala nung simbol na isang gamit, boro. Pasap tayo mamusin ito mo. Gabi majalah horas. Kamu dokter muna, ima di patuan ni natulang munaon, marang si matuang munaon. Jalan nungaratu Tuhamu. Masuk bahasa puluh jari-jari. Tuhami saluhukna rajani hula-hula mula. Di salahnya emang baru. Di martikenon romanya kami naik manabe-nabe. Di hamu saluhukna rajani pamurun nami. Bere roho ibe bere. Mengaradi mahmuat emang baru ade. Abang partner nami. Kalau manabe-nabe nama kami di rajani saluhukna rajani pamurun nami. Pada mama godak sabi-sabi. Dolo akan guru nami molo peduk somoni na boy terpasah nami sabi-sabi nami Tuhanmu seluruh narajani pamurun nami asarong lahatan situ tu na marokon amang baru do ona baru asador heluka men natong tugu-tugu ni lobu ador hati di tugu-tugu ni horbo nang salma tu amang kamu amang baru do kamu na baru kay giring paupo sahat matong tunamar ini sahat matong tunamar noro asai mesida betul kay natong dibutul itadian dunia behawatong mangalak kasaluhun na raja ni amang baru nami isi matong dapat parsaulian jadi di partikan orang teh buat kita hasuhuton adok dobe si bagi nota bertokar tersong pas pamordasi gairang nata hawalonyo upasaha partikan terlubi dia kabang di badison ado bodo ete persirangan bodo boy ida gapiri do oh ido bajeng namang ete persirangan ida gambiri iya bodo masuk operasi bodo memang terpesona musik kok kamu bahasa tamu tabeta tua bakahiran di tengah
teh asa ta duwi mau kan. Jadi sama lima amang pandai nami. Jadi kata di situ itu ero nama dokon. Asa dibeli ben na toaik na tio di parapat do yang go paratapan. Mai pada hami godang si tio las paroma tu hasahagan. Raja di atas daripada di son huja hamu sang son jujur ngolu ni ina kopung Ariel boru sa nipar di tikyo namang molarong nahura perno totong kasi tamu hau asa boy dinggan son matja hau jujur ngolu ni kainang kopung Ariel boru sa nipar wacah ma jujur ngolu kopung Ariel boru sa nipar dua tami mang amang inang sian sapala tua tampuk na bolon anak na tul opong nami Raja Matanyari nomor 2 opong nami Raja Niapul nomor 3 opong nami Raja Sigoro menguruti museng ya opong nami Sir Raja Matanyari menguruti museng anakna Raja Matanyari uuk malangsung tutoro ima Raja Matanyari ya opong nami tapu bolon na mangalak por ni Rajai boru siahan onma nagabe onanyari dihami titikyon mengurit itu taruh museng opung nami opung royal tapu bolon na mangalak boru dirajai boru siahan onma nagabe bonatulang dihami di partikyon mengurit museng opung sodang tapu bolon na mangalak boru dirajai boru kuda julu onma nagabe tulang dihami di partikeno anaknya pusoda obat 2 bawah 2 boru anak-anak na bertelu opung Indra tapu bolon mangalak boru nirajai boru si mare-mare omma hula-hula na marangi na peduahon opung Ariel tapu bolon na mangalak boru rajai boru siadipar jala onma na tabar ado ditikon na kostang di kubu ni alaman saunari boru 2 na bertolu opung Riris boru tapu bolon di pauda mo tu marga si naga onma Kabarjalo opur riris boru tapu bolon di kahutau tu marga siagian onma gabi boru nama tua di hari dapat 2 hon Elis boru tapu bolon tang marhasa hotat gabi amang raja inang seripada ala di bodoh namion di bangus di akapar sahidot do sampai sadarion jadi hukum mau musing opung imeset opung Ariel boru sianibar anakna tul bawa 2 boru opung Ariel boru Anipar anakna tulu bawa 2 boru nomor 3 ama Ariel tapu bolon mangalak boru rajai boru mutahayan jadi di pasuk darat do dinasida anak tulu bawa anak tulu bawa kadahon amanaya tapu bolon mangalak boru rajai boru huta barat di pas dinasida do dinasida anakna 2 boru nomor 7 Sandro idola tapu bolon sang marhasa hotat nabi amang raja inang sorikada boru nomor 7 omak dera boru tapu bolon di kahuta motu marga sinaga anakna sada bawa dohot sada boru 2 anaknya boru nama nomor 2 hon omak paima boru tapu bolon di kahuta motu marga pasaribu tang adang lo kerit dan nasa jadi amang bungu mapapar ni inangon na berdulu anak dapat main
5. Guru tabahela 4. Pahopus yang anak 5. Pahopus yang guru 2. Jumlah sudah bungut popar di naon orang na 10 orang salah 10 orang 4. Tubuh ni naon ima di hari 10 bulan tolu tahun 1957 man hasohotan mado damang opuk Ariel Doli ima di tanggal 25 bulan 8 tahun 1974 marujung makinang na drostang ni Joloon tanggal 10 bulan 12 tahun 2020 saja marumur madainang na hahol ngamion gudang na 80 tahun 80 tahun marpangilu hamin amang raja inang suri pada lumo itu hula-hula namin ang tulang namin di pangidon namin marhite-hite hula namin tulang namin toh amata raja toh inang suri pada amang inang iya anak namin nasa masasahotan dope doh puro namin ang hilah namin naso dapat hidang na dope asawa kamu amang inang raja nami di bagas tengang muna asa dapat akasita-sita niras neroha di anak nang diboro hela nami tujulan neron bok kamu maamang di bagas tengang muna asa dapat silas neroha di anak doh boro lang hela nami tujulan neron songani mamang songo tujur mulu ni opung Ariel boro anibar di jikon mulate Ula-ula nami raja sianipar partikero raja nami wasahatami batu hamuna pandai nami alang na uroro raja ni ula-ula nami raja sianipar dolo rombong anda baik dah mangkakon yang pada mulai Gabi. Ido tasabar ula-ula ke tasabar
di buah-buah muna diari nafsaku ima di Parsari Madoni naburu nami nabostang main di tongani alaman di jodoh jabu nomor rakpang nomor sangat nomor jual si gonggong nasa pangisino Roma kami tutur hula-hula muna manak si madua muna marga sianibar Gabi. makuki akka buah-buah muna nunga aku pasahat kami marihitihon eme nomor lundu sikat ni boras pir hatani nomor nami masuk katani nama juga nama dok asa pipok di bol-bol pecalonan firmator di muna salurna raja takubolo lumomi ma di paparan ni naburu nami nasari matuhon luju-luju dia muna nasa dalam nih pangomongan asa ini sabatuan untuk perlindungan nih dekena wakmuk di patano sinot tua luhuk mah kita di paroro asa ditir masih kepahu dong doi palu-paluna o tinggal di susah dia datang pasat kami eme nomor ludu sikat di boros atau di amat tadi batama nama gugi pasuk-pasuk jadi ope taringon dia kepada dadan nalau si pasaton nami Gabi. obar di situ dulu mana riwayat sikat ni dapur nami nasi nusukkan ni padua muna tak kasku bayi itu kami 5 naki poparani naburu nami otolu mai bawa 2 boru ris 2 yang maksa demi Gabi raja nami Gabi. saya dapat mau di persagongan tahun usia anak Gabi. itu kamu 3 Oh no. hidup suatu putih saya gabi namu apa yang saat dua lagi gabi nak kau kesehatan nak tahun persagongan siap boru Gabi. saya nama itu nama hamaraki yang memburu nami nahiran Walu saya nama itu ibu tona sia. ala patu tu pehami menggorau tuamu dua ni asuh dan nagabi raja di Jolo di Parsari Matuang ni naburu nama sahat kau benar nama tu Parsinalu Gabi 10 raja nami. 10 sama 5 anu kesehatan na nahu atur kami unak pilih perdalan na hok bekam jalai semahamin no pasaton ulos Gabi. di halang ulun unak makam muhammad itu talaga damang dam partikan Gabi, untuk pasahat kami Gabi. tu raja lilo kasahutan ulok kami sarahan namay teman raja di buru nami sok liga sarahan namay teman gabi kepertikian gabi asa tapasatu lo datang Aku pernah kasih bukan pada terpulung kalau kami negatif sudah semi Gabi tulang Gabi. kami telah kami itu aku ini nomor 7 sekian makasih mas terlibat kira kalau parang istri dan tidak disertai Allah kami dalam pikiran masuk asal dia itu lama kaba-kaba akas silas diroha kab kapikiran begini kalau sekolah spildoy kita namin itu dibata papok bau-bau bersalongan firma tapi bisa dulu parang di papor di juga anak kapal nama Tujuh. kalau masuk hati di situ ya gue si pikir si opa kota tolak pengadahuna bolu semua di dia boros pindah gue buat kami lakukan di datang ada manggung pasuk-pasukna ada jodoh kami yang guru ada guru kami di Musherpang Gabi tulang Gabi. kalau masuk kamu selalu keparan di motor gudangnya opak mana waktu kami Gabi tulang Gabi. bolo hasan-hasanna bah kamu mamang baru mana semua Gabi kejar horas raja nami. pas pagi itu bahagia nula teh sama baru Gabi dari soal lima ya boleh buka kami mau dia balik ke salutna lima kalau kan Raja nami. ay sisa daw si kusik dua mo yun ay do tanggaw mi birira jahit di masih jawatan tawaran nomor paribat ay do dengan nomor tukar pikiran jadi sadar na kamu gabi pade gabi toho mamamam na nilapang manugot tinarubo tari paridan naras doha mamam parlo pernatabu jalabatara guru na hutang pamamtong nama lo marata ay siya jama mo mangaloy dan ka nomor Panginoon tak kasuwa hidup kami tak kumulok kasuto kami na hula-hula na diabangan nung nga dito ka na sila naking marhite iman Tuhan ni doktor tamado kami doktor hidok nama Tuhan mang bolo peses serbulan di doktor surga bulan ini tamado alat nama doktor alat cokado jumodo masobat ano manawat bulan mana alani ano lo damang do Tuhan lo manawat manawat Tuhan de batasi kau palangit tanah laut rodi nasa isina Gabi.
Yesus Kristus parholong roa para seluana sumuru. Asaho namang magdalag na tuloy. Patuluhan nila mga luhan ito topi perbadiya si komunita sa luot. Gabi. Tidak nama dua manusia mula-mula syacur mula tapa mula ni huta doi hatubuan ni jolma mardolo kuput sepui matawat-tawat doba asa bain damang dahani kodang mula-mula padu muda mangma tu kodak sopan. Kalau mengadiak sehari, pengaturan namang guru masih jalan lulus tuh. Gabi itu lah. Asal liapan gabi liapan orang satu kawan yang mantan nomor 2 lewat tadi kita nomor 2 guru. Baik zaman dia kami godam lihat kita mah. Gabi. Gabi. Para musik, baik ma musik dan para musik.
Soni mamang guru tapu golong Gabi Banjar Horas Raja Nabi. kukuki kami pasu-pasu marhiti kami hula-hula muna lima marhiti ulos serpang ulos nagajak si torok rabu agia matutu mangir tangannya mata nomor 2 di batama masuk-masuk amu seluruh na lumogi ma keluarga besar pokparan nih naburu nami nasari matur dia dia mulai pasang ng gajang yumur asa gajang marita gabi gajang marita horas pagtarin na mangilot jalan ini yang madi hamu si torok pinokbar apa supaya itu kami yakinan di panggilan pun amar buti ujujurmul arung dope lain nami naso dapat rokap itu kabain naboron gabi sari majua kalau sikupnya marhasohotan lain nami nung mabe dapat minaboron nami duai ima gabi saur majua alaya rasa marhasohotan dope disialani hatali nama dua nomor 2 asa di dulu waktu baru buat di toru pertanggalan 2 hari nama lihut di lain nami dapat makan yang luar jepang akan haji nalakan sang tidak tahu makira bisa nada wajah sian najonok sirakat di dok ini lainnya non di padu 2 tuan sama rokat nagabe rokat nasaur madura dengan namai saha tu nasional bapak itu nabi langsung di bere nami goruan nasoda kota ridang di hamuna ibebere nami di pasari keunanyo nunaon ngomos borok nami di tangan marhite hata pasu-pasu ang iya mah di pasu-pasu tuhatta kami hula-hula muna na pasatok kataon asa dakotak kamu diangkan asinak kapan diro muna dago matutu semua patuhan di nama duwe marurat kamu aku turu si bain na tubuh marbuluk bukitang si bain maridang mardakkan usiamu si bain nagani los mardakkan tuhapirang si bain nasakap asa tubuh naman si korbi dulu di tua di doang pardonga sari kamu munau tubuh nato kamu dia anak bawa tubuh di boru doang muna na isaha tumasa rumah tua masuk di mataringan di ulas serbang nak kumasahat kami asa napuran doon di bagas dagat mas di bagas sondi kami hula-hula uang napasanto dia kan naman ulo si badan amat tadi watado yang doon naman ulo si tondi asa balgat yang di rumah balgat yang di soko nung gagabi na puro namin na sarimo tuong langsung mapita-pita namin kung gabi ang mahamuna kung parang nakakanaw toso langsung di ba dia mo keluarga besar Raja Tapululun asa tapunan di sebagat din solo doon tempat dingdingan oras dalaga di dohan ketong yang kena marhamaranggi keluarga besar Raja Tapululun molo takasamu marsi pairing-iringan asa titik masih kompahunung palu-paluna tunggu uli sesaji yang urus tetap patuh kami siap gula-gula muna doa tulang manging muna siahan Tuhan tema nama gogi pasukan sulu tiga ketumutian nunggu saat nunggu dinarenggan siap kami gula-gula doa tulang manging muna siahan rak manggogo kita bersabda mata sadara dihagabiyo saur mahita nang topar rasa anak noru nauli nalagu Gabi matu lah. Di rata-rata muna melotok keluar hang selama-lama Alam pandemi alam yang lawar soba mahami tunukan ibu dahulu nabi raja isyan ipak asal dalam mah bodak sampai
tuso main dah tuso. Asa terus Marbaris manis so marbaris. dia sa umat Asyara baru dohon tulang tak. asa umat teknis na Ram ra. diso daw. Asa umat teknis na. Dumi pasatawan no, tapi tak tertorta berisara mah mengasadingkan di jopuk boras pir. Tuhan muna sudira, ganung akka neonak kabereon. Oke lah, Gabi. era itu neng bani-bani sebat dahulu. Itu, lah itu anak sehat atau alam dulu. Itu tong atur sudi. Udah kalau bagi air non. Ate, ada apa? Tusol, terus apa tusol? Itu, iya. Baik kata anak, tahu kamu. Jadi mau latih mani Tuhan ka, mau latih manang dihita saluhuna. Dihamu hula-hula nami Raja Isya di par. Raja nami Raja Bulun. Marso pahami 10 jari-jari doh uduk si majujung nami. Di pertual ni dainan na huwa-hulong yan yon. Mau betuk songni na boy terpasak nami dihubungi dainangon iman na pinukana. Buwagay ng Raja nami. Na pinukana ipe lunga bibuis alana di bagasa parsahiton do. Mau betuk songni pinaboy terpasak nami. Karpasahan niya kaberemon. Las marohan niya mo sa luhog na Raja ni hula-hula nami. Dohono matosong na tani situatuan naman dokon. Asa titi matong na tinokagolang-golang pangarahuna. O tikso sa dia bay Raja nami. Pasingot ni hubungi na inangon. Asi matong roh niya mata na martua di mata. Marta-bata ba matong lihita sa luhog na kapasukan. So ni manaboy tarpasahan nami. Diha mo hula-hula nami siya ni Pang. Wah udah, ini udah. Nakta mo to kunci ni hubungan. Ala na kunci ka pinak ko sa ato mo. Kajak ko mo di bagasa las mero ha. Kajak ko mo de. Au rasa ora ko chama pe gudang ko ni. Na Gudang. Tabani ju do bini nak to bisa dia gudang ni. Ate, mo na te ma amang guru tapo gulun. Gabi ma. Marni kon tamu tutu dan dia na tulu. Sobwa marbula-bula ile karburu manak mardongat tu. Di parsari ngatuan ni na buru nami Roma hamu tu adopan nami. Pasahat dia katona di ujung ulu ni naburu nanyon mungkin na dito nahod to hamu asaro kamu pasangapok kami asura dami meme hon naburu nanyon nakanauli na din ganito hamu dan botong muna ra pasangapok kami alay basa ro makta nomor 2 bata marningok do hamu salut na kami menan dito nahon ni na tua-tua muna to hamu alani saya dipasu-pasu tuhan mau tuak karina mangihut dilema di hamu hai pasuk nang kecang nyur saha akan asin akabamuna kokar kolomang roh ni debata kamu cakap kami di so kokak hubung nak pinasahak muna tu kami hula-hula muna Raja Sianibar asa dahok matutu so katanina batu na mando asa balik tagabi tingkat dui tinabutabuan ari tadu gabi dia kan mar hula-huru molo tok kita marsi paulo asa so tinabutu betian nungga sa ucap kami di aroromuna di napasahatan mo kaubog to kami ulaw mo rak manggogog may tasak di bata nasa dalan ni hagabiyon sa ulupitan ng tuparorasan Matutu. kapag daw sada-sada daw tofong amang ijolo daw mangiyok mau se Iyo. iya puro na pade may naman pasatok pasok-pasok di jauh-jauh nomor pengawasan nomor jual si gong nasa pangisino ang dia tumpang aritarannya na pemparibasan itu tumpahon na mata nomor 2 di bata tuhamu selalu ngomongparani ng buru nami naum jumulu sari madon ujaput kami nga hindi ang moraspir asapir koki baru wal pecalongan pir batang dimula salun na di batu duhon di batang lucu-lucu yung masa dalam di bawah Matutu. kamu ikutan nami ang buru tapi di dok nomor 2 mah di baligiro na hutama diyo di barapat bat panatama pamamang dehami si diyo tu pada muda mama tua salah
kampung nami Raja Huta Judu pada mama gondang palong-palong dihita Judo mereka ita nami MS tabatua ma parligoman dikira moko di bataro si tetua sudah mahita di paroro matutu jadi perjulu taruh ma mulia tetua di bata ala asin holong nirwana bui hami ulang muna di bagasan hai pason sahat tujulu jabu muda suang songoni dilapot kami yang utong di bagasan hai pason tumpe na marsi taulak kita. Jadi di soro kami tulang muna marga uta julu na marsi alam itu tu nang perjulu lima dainang na tahun ini on nasari matuon dialap Tuhan na isirani rodo kami tulang muna lau pasahat kon arat siapa dapat day marpide kulus nagajang setorok rapu gabi raja nami jadi gabi taring songon adat naning si pasatum nami amang buru godang nasi lepar ma amang buru gabi tulang gabi jadi tarsongon ma farpeak ni urus nang si pasatum nami amang buru jadi tulu ma pinopar ni na buron gawa gabi tulang gabi may sarebe dua pinopar na buru may sarebe 5 gabi baru tupapuanak ma sada pasagoman mate mangguru oh onom kau kusia buru titu baru be tu amang buru nami hinang nama kamarangi gabi walu raja nami walu tulang pasiaw tu na buru ba gabi sia amang buru nami na hinang gabi jadi tersongoni ma jo urus na naisipasa tong nami jadi promosi kami dari pasal tulus kami dia pala parsari matuan mina burnamion asa siya judul mula topa beda ma masuk kodang mula nas paruma tu orang sopa
aturan ang umurma sa dia. Gabi betul lang gabi. Pintahamu mah tertotai. Permusin kami. Gabi. Satu nai maulos tu. Pinopar ni naborong namin na sari matuon. May managuna arang-arang dari lima bayan permusin kami. Gabi. Baik. Dan nabinjak mo alit ka na jonondo, tuwak ka na junong. No, alwan. Yan yun, akan na tumparohan. Akan na masan na bukat mo rotinyo. Isondo hami pasahan to bangkunamit wano bangkualituan. Botoro, damhar mathasohotan natin. Horo tumisalunya, horo tumberisatunin alikuan. Membalu kami nanti teman-teman, buru abang itu siang wasalean mo. Rokat natikos, siang ruham kau pukul. Anjiat tulus panggiluan tayo na Tuhan. Dumultesa dusanan na gudani. At talupa pitakat tulus kau pukul. Marite anakmu Yesus Kristus Tuhan namin matangyak kami ko. Amen. Amin. Nung maulot mo pa po. Bahan na ulot mo. Di pa to Diyos. Musik. Asiko po. Musik. Paling umuliran.
nami tutuan daripada diamu seluruh na pinopar ni na burung na miyon sa lilima diamu kajang nyumur doon si toro pinopar. Matutu. Jadi diamu pinopar ni na burung Panginoon namin yan di par mo ini persalimatun na burung asa si sada rohamu si sada tahi una nga nomor 22 Gabi tulang gabi. una nga rong songod na yung tuwak kung sada man yan songod na yung naik asa labot masongod hata nila tuwa naman dog palitan mo pagabi tumudalo si kaluan harimudo gabi na marhamaranggi dohot na marhulaw buruk polo takas ang ibaga sa roa na une uli dohot namin marsi paululuan Matutu. balgay nga tiyang ni rumah balga mati ang ni sobo nunga gabi na buron to sa ito na sari matua sa igay masaluhog na akong pinopar na ng poso Matutu. sa masulo sa matukotian nunga pasata mi ulos di parsari matua ni na buron sa tuwat tama na manggohi paso-paso na Matutu. kaya pasama ito mong Nami ang pungmuro nami. Di na usahat na mo tutu. Ima di na pasahat to ng adat nagok. Tunay ng nang jumulo sari matuon. Siya kami akayan ang komuna mandokon. Tuhamu sa luhuk na raja ni hula-hula nami dohong orompongan. Raja nami raja bulol. Nuhung atong lasi tuturo hanami. Dalam Maria iya ng tondi nami. Di haroni hamu sa luhuk na raja ni hula-hula nami. Raja nami nung ngapala di bawah kamu nang inatas soribara. Songo perkue di tengah muna. Asa lahorong mantong raja nami songo na ni rajai. Asa bakok na marhal to men natong negatan ni Robian. Horas mahamit to nga na muna naman taro. Marlibakan dapat tong dia musiko ni na mga lian. Di sala niya mga raja nami raja bulur. Di partikian on. Molo betul somoni na boy terpasa ngami Roma yang kami marsopa. 10 jari-jari do uduk nak sima jujung nami. Betulas marohani raja ya teh. Jadi somoni mah dihamu salu dihamu permusiknya. Ala naing lama kami marsopa tua do karne hula-hula imana ngatulang nami. Bedamu mah berdak sobai.